dance, dance, dance in the light. Dance, dance. Penyiar waya syat. Big problem, big problem. Mas dari kapur ke bangas go si tan ngas go si bahan katang Ada bay. Kot yang aboy, kumbas yang kot ini mah, berapa? Yang asal masak buat situ, di situ. bukti ang pemain terus nang try nga kadi nang po mau na isto mo sa kasi mau na Kulay ibarat, disobatkan yang sama I kulay ka. Merry Christmas and advance Happy New Year to you all. Kemudian kaji kulay ka Christmas besok, baru sampai berkenan yang terjadi berat. Tapi kata-kata di bab bayinya tuni ngasih masak station Maryam ka belada les nang juni nang sisi juni baik kali kan sama pasung hal. Kalau jika itu di obdam tasni gemar lok di spa. Di matasnya dokumen kan marba tanah tetap bang itu siang awan. Kedai. Itu peladi bak tuan itu. Iya kok. Nah itu peladi bak kampai. Nomor tasi nidan butri program. Gawe ke program tasi nyebut excursion begini. Kalau eksil ke baik bos sampai mati kan bisa lah ya. Sakawi itu tasi nidan jing tak sinong kan. Gawe personal ang empat dia bandan tasi nomor kerja. Dan ya katakan bagi thok ro hak ye thok ngapiwan manaya thok kita siam tasik Malaysia nam tajuk piawan ni. Tasik pun di program bos kawai reputasi kadir tasik yo berat. Si yo te yo nam bhag. Dia kasi kesemua mana tapi siang awan ni. Di bulan yang baik itu I wish you a Merry Christmas. And also for the family too. Dia nama kita di dunia mah. Dia dong nong ini adalah perengga. Mereka pakai produk yang lembaga jadi semua mereka membunuh tahu. Di nama tajuk siar mutar khususnya melkiok selaris ibu nak bagi siar lima. TikTok. Tentang lagi di siar ni dia kalau jadi amik ni kilai saya perlu no sebab apa asyik mengasih mari. Tentang lagi yang saya buat yang lucu juga. Ada orang yang di siar. Just an entertainment from dia belum utang. Nawar penteng lu ni serang nak semua pada pun bukti saat tang lah jauh dari kini bendut ni. Kita kadang juga pada salangnya saat kakek di luar negeri kuwi bang. Dengan kermasan itu, dengan persiapan macam kan tinggal telat kayak itu. Dia lebih kuwi teh kalau tak. Dia saya sempat soal nasional kemudian bang. Ni kermasan kemudian will try to make a big problem. Big problem. Ada bang Christmas silang kan where ani kita yang mulai kalau problem kan jadi siapa kalau datang kalau dan ketika jenis delivery dia ketika ada bang Christmas apa festing tank bunyi kindu staff tang yang free ba mau warna yang dia selari long free ba kam berpeluang kan sisi bangin wani enjoy lang ni rezeki ni yang so ini hari ni pun di kam Andrei ada warna style macam sen ke mas kamera dengan book yang dengan program nomor ba yang saya dapat kam internet dapat kam hack dapat kam bas benar nam saja siapa orang ada yang dalam santun berpengurus ai bagi sedang banyak program yang seperti begini ini ai mat rubi ka
kerjaan partai semua. Gue laban advertis kolkian gue laban advertis yo no re. Liban ai gue laban dan ai gue gijing chat, gue laban ai gue gijing roy, dan gue laban share story di bab mat habor sinam marba. Hakis im ikat lai sepan pesan sini wat si blay di minang laban share story, baru si minum lak si bentuk kenapa. Desa sempat nama sepi, kebetulan jalan kebetulan terkena. Dia bayawan bentar sini tekladon dia kemud baniarwa ya syat. Mentaging inang yutra Jaka shingon Lakayu impi angan Tuan ya uban mari Tuan Dance, dance, dance in the light Dance, 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 dance in the light Dance, 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 dance in the light Dancing in the light of the Lord Twist, 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 twist in the light Twist, 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 twist in the light Twist ban ai ku boleh Christmas ke besuk ke kemen bat Muslim tumai besuk ke kemen in advance hak kerteng ke bakim bat ke bom susah jauh ke Australia maupun in Yesus Kristus te pini pula nomor ba meneng ngapong dagoi ke kita kon pertama ngalpong dengan ikutku kadang-kadang mo te nolong makarong buri dari ke Bandung pertama ayo lagi pun kabarong nasolat sam tabah to kani ketika keluar ke bah nasim ketika kabu ke bah Kerpang nak pentajong lah, ban pentajong hilang barok. Namar ban sia tu hab mah, bukan kapuan habis tu hab lagi. Tadi katakan kakubuat katakan masjid kapangan ai. Andre kadue aku mana perlakuan nanti ilah full kongmem. Ilo yang ngapai ilah haban ai, bukan ai ni kan. Kap ai buat yang ai masjid. Tengah tip katakan nomor ba ngaflem don hari timur kejongan mana kusni hadim balayo ya ka tingkot subhan hadim balik ong ba ini don kita ketinggian rakhi ya ketika advance Christmas ketinggian bang subhan ketinggian lek kemen ka boleh ba di bah beneng ubah klitam di baro gimana kemat jome tu kunra hukum ketika Christmas ketika subjek ka ba khamya ka ba kham bat ngejulak pun sen sermon ki bilai Yesus pun jat kita kubur Christmas. Mafi hangai ni sim baga Christmas kadon sibun ba kije. Lepas dang letter J tu MJ jing sup jing teman jing suap hang. Mo. Ti ngah ni kubur Christmas dengahi ngasim baga dei kebagai kemagi isi ni snowy kau ini jika kau itu mesti bagi orang Christmas is not about the season. Kamu dah ayam deh Christmas kamu dah jingmut abang iperkat kata ayam. Hari it's about the feeling. Kamu tadi kecik snowy. Baladang isipet tu ya kerkom long kerkom ya di snem buat kipor buat hadu kita. Kali dah ayam kali kipor kali kebang ibun kambah. Haki kena di badet. Ketika ayam Christmas ketika teman ni mau beli lakut ke suti ada di sekolah kila yo iki result di like teman kila soha yo banyak pengkre banyak teman let's di jingsen let's di bahaya bahasa bakuta terka ya kena sama ketika ayam ke bah yo iki jangan di teman yo iki riam baik di teman ya ki long kumi ketika ayam ke begitu mengkejimpun kam ban haban pun kere ban penitenan ikayin kaperda kabarem ban weno ban thir ban semai mo akan merasa kai ban pun kere kita decoration di bubun ban penitenan ikayin kesem kenapa ki bayawan kai hak itu disni kan dia kesni ke baki itenang so tenang ban penitenan lagi teh hak ilong keparat amar bailadi mentang lalu pa anu dikon don kadai ke ayom ke ba ngikuma kli amar babun ki diglon Sekarang di belum kupah ni punya benjur banget. Ketika ayam kebangi ngikut maklik. Dah kelong si kelong kita pelak-pelak hadu kan dapat. Apa yang wak? Ikun kita orang kata ke juti belum syuk kata ke sokti ke belum syuk.
Tekikur di upperman, kena redley, iset ni kena ngidang kena, iset kena wai mesi jong wai. Hadir ke asal terik, kena hip step, ke segi lagi present. Boleh bawa rak mano, bawa rak u pada Christmas. Kalian dah tahu sampai sekolah semua. Kan situ kena api kendia dia kejinglong jong lagi, aku pun pada kena. Nah tarai ni lu kesenam ke baladap license stem, ada kesenam ke sipau. Kapur Christmas dari kapur ke bangas go si tan. Ngasgo si bah, katang selawan ke Christmas, batang aja di jalan Christmas, lah ada ke banga ngasgo si. Bat kidon kesenam di bawah ngayo pang bro, isit. Kejing sit kepoi basi sepasar. Ani tu ifi balai ngolong ta. Kini lingok lah ngolong ta dai. Pabarok dapoi kene kapur Christmas ni yang kemen ni sofa, ada yang ngamroi ngasgo si. Ngada ngasgo si, ka absol tu ke singia karol ke si ke banga ngasgo si tam. Kadang kejing dia. Kita pergi namar bangatin. Ngating ya u pada Christmas. Ngatang siu iu ngalai ibu muksud. Ngam jula ban pe. Yang kenal gini kimban para dengan ada di kursi asal trik karol ngi asa aja musa. Si alam isi dinongkol ngatang apa marway nurun ne ngam trek ban utang selmi tu basa tentang kata. Ngam junang su. Nasihat sujam baik. Kidon isnam di bangam jutre baniyat, bani simbertah atau kekarlin nomor boleh. Bahu tu pada semua dunia kemana nganiat sedin tu. Anbat ime di pa bangam jutre. Tadi hadu isnam di bangam adalah akhir nak sutu. Bagi tu bro dari bukuria. Dari tangga jingkong. Ti banpoi sini bentah. Kan ni kayu Christmas ngasim baik. Kakubur Christmas di kadai ke mengitip hana tin ke jong bulai gospel yo ana stu nang balai kan beri. Kaboong naba u bulai ulai kata-kata yano ya kepercaya ke bobot ini ki beri. Bat ulai tino yo kun bakhang warwe. Ba u u bangat yo uru un jat syo ren yo e kejingem ke bobom juput. Kan ini kan khot ke bayar ha. Bat ka ba kham tang ki teologi la ni ki ba puli teologi kin la ban ai ke sya kaman kejengai kan fit ayom ke bakan ni ka ayom ke kemen nomor boleh ni kemen nomor bakan ni ke dekat kapun scam ta bakadon ka jingye Pesan tu. Wan sekmat. Wan ni. Alah janduk. Yo, okay. Lagi apa kau? Ani don pok ba? Hah? Diri. Itu min lah. Dia min lah. Gift dong. Next. Thank you.
Ani lah koplit no. Lah kopet. Two, three. We wish you